Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ki dekat jangkaseng Jaintia Students Union, henne kasngi balang kila pelong ya kajing ki hakmat ka office u Deputy Commissioner ka West Jaintia Hills District. Bandawa na ka sorkar, ba mardor ka de ban pa kambu ni ki bor pulit, syakasnong lapangap. U General Secretary ka GSU uba Nike Mukhim, uloang bakila pelong ya ka ni ka jingeki ban pentikna na ka benta ka jingsngan jang ki pa nong shong shnong ka lapangap ki bajungat kha ha ka jingsha pendik ha ki jat penriu Karbi ka Assam. Uloang bakaseng kala ru banya kendo ya usembut Menteri Rangba ka jela uba kami ya katanat Home Police uba Preston Tensong kumjo ya ka Director General of Police ha ka arpun rutrik ujeliu bala dep da ka bakentu ban pha khambu ne ki bor pulet na ka benta ban penne ya ka shongsuk bad na ka benta ka shongsngan jong ki nong shongsnong ka lapangap. Hakane ka jingeki ka GSU kala IT ru ya ka dorkas ka ba aipor khaddu sha Deputy Commissioner da ka bakentu ban pha no mardor ki bor pulit Special Force 10 syakasnong lapangap. Hakane ka jingya kendo na kalyang udisi ulakular ya ki nong yalam ka GSU ba untho sya ka sorkar na ka bentawan pha shushu ya ki bor pulit sya ka te ka jaka bal ban pintikna ya ka shongsuk shongsngan jang ki nong shongsnong khamtam ha ka ba kum ka ni ka por ka ba de ka ayom banthong bantep namar ba ki babun ki nong rep kimnuat shu ban let sya ki jaka rep namar ka jingting laong uba Mukhim. Nakalyang udisi ula kenturu ya ka JSU bakan ya dan benta ha kani ka peace committee naka benta ban penbet ya ki jing e bat ban pentikna ya ka shongsuk shongsngan ha ka te ka than. Madami anti hosaran di kan negosi dan tangkat kamen pesu manfaat instruction ngali mo lagi jadi pinum om siap goro dia picong boleh alasan mana teman dia itu sembarang mau buka opsi asal titen do negosi no sama Pak yo titen yang kuat ini sih kuat goro itu man kompeten rai siang jar-jar jadi ngapai kita mandi kamu dah jenau air kita kita mentang sengi na liang jangi ka Jaintia Student Union Seng kami ngila late tur sya Deputy Commissioner West Jaintia Hills District nagabenta ban yakun ya ka hok jong kita gi nong snong ki badon hatay po lapangap ti haga arpun rutrik jong banai pendriu arjar arpo san nile kendo ya i sar Preston bat ya ka Home Department abai dai bat ka jeng request jangi government ban deploy ya ki special force hatay po lapangap nakabenta ka safety jong kita ginong snong haga jo ka sngi ngilai kendo ro ya i Director General of Police Government of Meghalaya banbu ganju ke sithi sa government nagabenta ban pan ye gini ki force ki balong special nagabenta ban safe ye kita gi nong snong ki badan hapok snong lapangam te mentang sini hadin bangilai dapat tour sin sports secretariat yang EDC lekot yangi bat ngilayo ye galat ban ye kendo ya Deputy Commissioner nagabenta ban submit ye kan diga ultimatum for the immediate security for the people of Lapangam. Ti hadin bangila ya kren bat i Deputy Commissioner ngala request ban bu yakini ki SF10 ban nagaliang jong Deputy Commissioner ila pha confirm hai EDC paka don sishan em SF10 nagaliang jong ki Assam hati hapo jaka ya kajia. Hadin ba i EDC ila phone sya sai sama outpost dan liang jong polis kil confirm bagi don sisha ki special force ki badon hakatai ka jaka ba kajia hakap pedeng ka ki penar bat ki Karbi dan liang i Deputy Commissioner ila ai ka assurance ba in tho no sa government
nagbanta ban bu no ya gini special force hak de gesnong baraga jogo por ila kularro yangi ban escort ban pahara ya iwai pa iwai inong songsnong bat kamtam tu kinong songsnong ibom pat pendep ya ka thung ba bagi bomla ban pendep ya gani ka thung katep nagbanta kati inong songsnong bat ila kularro yangi ba ila kerpat ro yangi bangin long kita ki stakeholder kita ginong song ibastan na bata ka jantia bandon haga peace committee bata pan wanra jingsuk hapdeng kikarbi bat ki penar nagabenta ka future solution jong kini pending border issue te ni naglang jantia selenian ni dadap daga jingsuk komen banagaliang jong EDC ila ai kata ka insurance na bata ka ni kasngi baisbo